Kongoi kastoikyok ak kerikyok eng musoknotoni kakitau ko oye kainenyu ko Balozi Peter Arap Rono kimite ak inendet Osea Kibrono eng kebebertab Australia ko eng betutab rani kemeche ketou program nekimeche ketepse anan kecheng biikchok kobun tokwek cheterchin eng ng'ony komugul. Ko eng betutab rani ketinye kelchin ko kakibe kebeberta nebo taonyo netai nekikure William Arabor nekakinyorchi inendet taonitab Toronto anan emetab Canada eng kanasetab Toronto. Ko eng emonitok neb Canada keng'ololi lugaisiek oeng, keng'ololi Kingeresa ak French. Population nebo emonib Canada kotindoi 38 million notok ko namba 38 eng dunia komugul. Mokornotetab emoni ko $1.812 trillion notok komi namba 16 eng emetab ng'ony. Ngepchei mokornotetab emoni kepchechi biik choto 38 million koibe chitugul $47,993,000 notok ko namba 17 eng dunia. Ko emen anan emonito bo Canada kotindo area anan uindo nebo emoni ko nginyekeba chokilen square miles ko 3,511,223 million anan thousand square miles notok ko namba oeng eng dunia komugul. Ko kibendi ketepse inendet William eng kebeberta notok bo Toronto eng Canada komwoiwech akobo boroinwek chemitei anan chekinyorchin emonotok ak ole kiwetito ine kot koit emonito bo Canada. Ko kongoi ameche ikat bororietab Kalenjin William asiketou program nenyonet William. Kongoi mising Balozi. Netai majawe kongoi amu kasari kokonamut kituyekei kasege chametabkei ako mising kosige inetkei kemwochigei tuguk chemi emotinwek alak anan ko tuguk alak chekikerotin kole kosikemwochi biik cho kele ne nemi emotinwek chuto kimi amu en komasta neo komatakingen mising kele tesetai ne. Ko kongoi mising, kongoi Balozi, kongoi Osea, kongoi eng kasari kekuno. Ko ane kekureno Cheruyot Arabor nga abunu komastab Ndala Masok. Abunu Masok. Kongoi William iye une kasieiwe lakini soso kameche kityo ikat bororiet korok asiketebege kele bunwo anyun William ini ko ng'o ko kameche ikat kityo bororiet. Kongoi kongoi mising chametabkei notinye ko ameng'isie eng emoni en Toronto abwoti ale kaketebat ketou ko nekit koameng'isie nguroni kenyisiek 5 awendi kenyit nebo lo nguno. Kongoi William. William amu chang biik cheisubech ako chang biik chemeche sikosubi programini ko kameche kityo ale William Arabor ko ng'o kibunu kokwet ingiro olin bo gaa, kiwe sukulisiek ingiro olin bo gaa William. Kongoi mising Balozi. Kuya kamwa chomtae wane kekureno Cheruyot Arabor ko abunu komastab Mosop Nandi. Ndala ko Ndala tini komi mara mbili, mi kele Ndala Resort ako mi Ndala Settlement Scheme. Ko ane abunu Ndala Settlement Scheme. Ko to cut a long story short, amache amwaun ale ane ko chito neabwoti ale anaat kidogo amu nekit kele ane koboisiechi kanisa for almost 10 years. Akot nguno inye Arap Rono abwoti ale pengine komengen lakini yongen komie kabisa. Ndamwae ng'olyo nguno nyokotoilen kakai chitab kamuko chitab kapsabit, kiaboisie kapsabit, kiaboisie ngeleso,
kiaboisien kobuyo. Kongoi to kameje imwoiwe korok ile kisoman ano arabor primary ano nekiwe ak secondary ano kotomo iwe kolep kanisa ole. Okay. Ko en somanenyu mining'atenyu tugul ko kyoetyi Ndala. Kiasomane Kapsigiryo kikure Kamula primary school. Ngamatatare yoto kitun atare kingotare class tisap amu betusiek chechoket ko kitare class tisap ko kinyatare Boynet. Ko Boynet komi Uasin Gishu amache kimi oino social. So kinye sukulit nekekure Boynet across the river kelande kebe bitet makebendi Kapsigiryo amu tam kebendi almost 5 kilometers. Ngemwa kele 10 kilometers going and coming back. So ko jam kebendi jam ko lo Kapsigiryo nga. Ko kiatare in Boynet primary school. Ko kingatare Boynet awe seminary. The Mother of Apostles Seminary in Igere. Ko kiasoma nyoto ndagi matatare yundo ko gimatara mu in difficulties chigipagari sijoto. Nyatare Ndala secondary school yubinji TV kesi yungu no ndale kiasoma school ni uro kino ngeti kino ngisoma school ta TV o school ta kita ko day school kesi yoto. So nyatare Ndala secondary school ko ngeba tare nyoto awe senior seminary. So kaka taite giligi somanano kunibit kawe Mabanga kawe Bungoma. From there Nairobi for 4 years, Langata for 4 years. So for almost 10 years. So maneno yuko unaota Kongoi ara I'm a graduate with a degree in theology. Wait. Kongoi so ngeba nguno kelen pastor anan kilene ingele mejeskenge. Okay. I think for now I'll be very comfortable if we just say Mr. Cheruyo and then Mr. Gurnarabor. Arabor, okay, kongoi Arabor. So kaitar seminary kayu Nairobi ko ayu olin tugul olin ko kinye iboisyon nguno ngolin baga. Kiataune kasit kasabet siyero mo knowledge nonke. Kiataune gile Father Peter Njoroge in that chat. That was in 1992 to 1995. Gile Marakwet, Marakwet olini. I Marakwet for almost 1 year. Nyogeyo, for 4 years. Matunda. From Matunda, Lesos, I think so, yeah. And I was in Kobujoy privilege. So that is my short history about Ganesa. Kongoi Rabora mu kana yote kana Father Njoroge amu gimitei St. Peter's Kapsabet ko ingen Father Njoroge kongoi Rabora ko ameche kityo kaiyai kasit ne tugul ne koiwe iboisie kenyisiek cho tugul. Yes. Ano ole kanya inae akobo Canada ako kinyunundo nanyon kotitu Canada ine. Kingomi in Lesos in Sanget in I pumped into something kanyoru in kajenge bik jamati kutoroto in kumate ke tek kanisa da Lesos kumate ke to parish ke tek kanisa da mugi to kanisa ni kita kutowe. So komanget in kongito so manyo ba Canada anyoru in an institution in Nova Scotia. Nigi join I can come there to learn something about community. So kung sir kibarwet ko sir ko scholarship ko na gitu. So anyo in Nova Scotia for 1 year in 2003. Yeah, from there that is how I came to know Canada.
aweka in 2004 though gimataba aweka kanisa so gimataba aweka kanisa kongoi arabor abwati ale teitesetai ng'alekab kanisa anan ing tukchuto tugul ko in amu kose biik chok chechang ako kakeng'alale ng'alekab boroinwek cham kotebe biik chechang arabor kolen kibetito ano bitonin mi chekere kebebertab Amerika kityo ako nekit kikomach kokoromit oli komi chun cheking'yoto kokere oli kokoromit koker olimbo kimasta ningiwo Osea ak kwanyun kakas kele chang boroinwek kebeberta nebo Canada ameche ing'ololji biik chok mising akobo boroinwek chemitei eng kebebertab Canada ak kechengdo ano boroinwechu ngotomi nguno risop ami kapsikirio anan ami kamobo ako am wanafunzi nekwatare sukul kwatare form 4 ako tomo anai atokchinigei ano ko tos ne neimwochini chito neu noto kongoi arabor kuya kemwa ko akot ane nganyone koroni nganyone ayin 2014 anan ya nganyone libale kumile na kutile ngasia tebi koroni foni ko mele ngile kiana mising oli kibon ndo mo agi manyor mising ngaki yang kene mon yo le meta tindo boisionik emene tindo asarta no ngi tukul ne tai si tujene sabi ko mi boroindo no imon kabisa ko in mama jam ngawun kuno le jim awtane ngawun ko mele ngile ki ganyoru na do na tinyo kuno amu en kisa kinganyo goron kunyo kupyo to o yae tu goron to gule gele dige ingo nandia kini goron gule jini ki na ja ka te dige ko ngierge kunegten inyoru kaimutik chechang ko kelge kunoto kuya kinyael gani amu kyanyo kinyaelge so melen gela amache nguno atuji kamu ko yin ko kanyoru katani kamu ko kanyoru ayindo nebo uyimalo ko jamwa wa sukul ni katani ko ba somana ko bongalega immigration mu college ke halu ngutor talu bi aso mu to na bi ko bo ndo no mon amu bi kyo ke jang ko bo ne bu yo kenyon ne bi tangai to le ko ga inyo le ko no ngala ni ko elge nyo ko jutu so ko I be kasarta no nafas no ne ka ya diga ndita namu jam ngale ku no ngi sikki ko mu insumu tu ta tu ko ran ko ndabi ko nyo ku no su ko yin ko ora tne tu ku to bo ti ole to mi ta ko no ta mele ngi to yo ara isen ko amu gete gile ora tne ngi ngi ko in chang ora tne tu do yang ni se uno ko tamage ngeti na magam ma ko ti le bo ndo ko ngol yo no ti nu ko in amune why Canada yani amune si amune sa amwo ti do di Canada ko in bu ya ma ku ngi ti yemo ako ba ta mi no ni ta unde amu yemo ni we mi para number 1 ini ne para ka pesan ne para nge magi ne para ko para man uni suko na ka ko kenyile ini ta Kenya tamana kesa suko nyor signor in sai signor ini ta Canada ile tiai mon kenyile tamana kesa ngirongen Google umongo miego le kenyile tamana kesa se nyor o e mon bara so ko netai kumi ni opportunities ni kasarta no wole by shuri number 1 ko not number 1 not kita ni gini sing ni go din bi ni agai mon ko mi ni ni ga ni ti jen ti ni to ko yimi ni to yimu di mande ko yimi ni de di ko yimi ta Canada so amune amumi ngalega by shuri ni asise ni by shuri so that is number 1
ko chang alake chang tu alake jimuji ke mo bitu ko de mo le emele safe yani ni security parak ni ngalega tin ko no sit parak ko noto ni ki maje bi ke chang bi ke ni bi ke ni ngalega ko no sit ki ko no sit ko ne ko ngalega security ko ne ko mi bara ngalega to ko ngimon ko in small kasar no ko yamma ile won do mon yamma magatarin programs che tindo bitu program che jangne to go ba ko biasi sikoli angaga in kinime ndo tinje programs more than 80 programs chikubunu ge bwane mon 80 programs amaji gas not on more than 80 programs chikubunu ge bwane mon so chan ko mama jawa tamale di mua ga ngana ngoye ngana so mo ge ke ma ge ma ga ngana di ngoye ko onge knowledge ne ingen dik yo ala ngode ingen ni ko sugu ko gara ran sugu je bunu sugu ki wannan bona tula amu gi bunu sugu ni no sugu ko role ko gitar sugu ko ne ge ne gure postgraduate work permit ko ge gone postgraduate work permit ko ike gone ko ni sumo ko gitar ni sumo ko ga ya plan permanent residence you know so ko ga ya plan for permanent residence ko mo itinga ngal ko ga ibi ko ron nyo school nyo ko ron ko ngoyi jito ne itinga family o ge nyo school ngi jito ne ga yetu ne itinga family itinga opportunity imutulo ko ko mo ti je so ngo ko go bwa school ko go bwa no school so one program ne gi mu dige ngi bwa no ron ko ga school number 2 ngoyi jito ne gi wa university I want my university. Yangma means the skilled workers. Go express. Go punu express entry. Go be university in a profession. So go me skilled workers. Go me you apply do. You direct. You apply direct. You gas script. Amo in kita ne amaje se mama je suka jangan ngalek tu amma ko jangan amma je siri boy sa siga jom semangat tin mama ko jangan ni sengaja gara ko amma jangan ngala amma ko jangan ko ngetin so go juse di bu na amma je ngetin amma je control asiga ngetin so mo one by one ko kena ge ma mixen so ngem ma ngene ko si do singu no ngene to mo ngala programs ci kongoi nyara bor kai mwa ile mite karibu 80 programs ko nongen mising ko nage mwa nebo sukul yenyo ibunu sukul mi nege gore skill workers mite kora biik che technical ko mucho ko tiem nyoto mi ngalekab sports imuchi ibunu sports chang tukchu programs ju ako kostai kyok ko sej kayo ka sole kitinye tot nito ko inendet arabor William kobun kebebertab Toronto Canada ko Canada kuyi kakimwa kekas komwa ine kole bara emoni ko kinyile Kenya sabarishek 17 emoni ko emet ne namba 2 ing koindo eng dunia emotinwek tugul indoito Russia sokorup Canada kotoko barai ako ngeringen biik tindo 38 million ako namba 2 ing koindo igere ile biikab Kenya ko chang okot kosir chebo Canada ako sabarishek 17 so meche biik emoni ko arabor kongoi amu kaimwa tuguk chekororon cheu cho kameche yekingololi kuni ko mara mi cho ile londoi kolen oye ara kita kemwa komie nyo ile kararan emoni ameche amu biik chechang kinyoru kolen ngoma America kobet kole ngoma America kobet Canada kengololi Kiingereza ngingose French imuchi ngalal lakini ngololi languages oeng imwachini ne chito no len nguma America kikotyem America konyil 10 kotokomeche ole kityo ako mabwoti ale sirekeke Canada ak emoni amu kiawe Canada kiawe Toronto kiawe Montreal kiawe nimba Vancouver ole lalang ako emoni imuchi iwe betusiek karibu wikisiek oeng sin mwisho ameche ngololji chichi mining nibirtoge mising kolen oye makityeme olin kole nguma ole kobet itepche ngaa imwachini olin kokeny
kongoi kuya kakamwa koleji ni nguno ko I am a young graduate nebo immigration consultancy in Canada. Ko my short experience ni kwa nyoru nguno ko ike chang ngitebe ileji kigait kinme isom visa nebo anywhere else kulingi chukya som nebo America. Kacholia atege tena. Ko in amuja mo kalejo bin kostoityo. Negi tomo ne ole chitukul nakatyen kunyo Canada chitukul nakatyen. Ko probability ni nyoru ne visa nebo Canada ko mi parak kusir nebo America kidogo amu kiko machi kichang kwa America amu abwati ale sinamu nae bikisike na America. Ko emoni kotinye boisionik kuyo kamwa. Emoni kotinye it is more friendly. I don't know manga sinamu afere boyondo ne go mi America ne go mi stone ko be ko bigo ko ne ke makever ke lo mi America ko ma ko sasali kitu. Ko negat ko min Jormandi emoni me singere ile ngui to ko ro ni e chamin ako tindo policies ndia mwange tindo policies more friendly to visitors in Canada ko sir America. I don't know tomali in America. No, ayani arabor ayani amuin ngigero ko tunguno ngalekab kechenge in permanent residence na kure bichu green card ko in Canada ko ibe kenyisiek somok ko eng America ko kenyisiek mut ako ui kenyor kigere ile tieme kigere ko teje ko tuolit olimbore olin uno kwa ko me ko teje olingwanget kole sumakebwana Canada ako Canada ko kerge akole masirege ke ortinwek ko kororon sipitalishek ko free ngoloba America in Canada mau ole nyono amu sipitali ngole ko iniden insurance olangwang ko free medical so igere ile mi tuguk che kororonen komasa kosir ole ako birtojingei biik komasi ako ka tokobara ole ko kikekoromit kikonu nambarishek che ngeringen. Testai William. Kongoi kabisa kongoi arab rono amu inge chul komie kabisa. Ko amaje amwoji kostoinde daga tukul ak chitukul ne makchinigei imande komaje igeri ile Canada ko emet agenge neimuchi inyorchine kelchinet ak imuchi inyoru boisiet neimokchinigei. Uye kaimwa ko kamuche amwa kole cho boisionik kora cheimuti biik kobwa koroni ko boisionik cho matakimakeki. Anga chulu nguno achokyin nguno che ingen ile boisionik cheimuchi inget imutu biik kero nguno ku boisionik ku cheblagok yani biik cheblagok ngamwa ale cheblagok abwati ale kokashindosi cheblagok ngoi chito neingen irib lagok ak itinye certificate kidogo neiboru kole ingen irib lagok inyoru koroni it is an immigration program ne complete neinyone kekurinen in nani nilen chelakwet nekanyone nyokoribse inyoru kapsa inyoru visa utinyo koroni akinyiboisie anguti kwerje lori kurene long kurene trailer truck driving truck driving itinye kiyoton itinye kurokure license noton ko lori noton kwa kunda ma da itinye ngeresa ma jas ngeresa to tekinya kole ne ingen ile kata itinye ngeresa ke ingen ile yami job form 4 bas ak itinye in driving license ko immigration program no nikichula nione kabisa nione so mi boisionik chekikemeten ga gichunu linyo kuno kebendi kasisiek alak kemoche kasisiek chemi barak bili lakini kero ka boisionik chobo iunet yo ngoi tingelo ko tikori kuno chuba ansa chepin forklift nini tugu chobo iunet yo ko kama kamwaji kastoinde nyoli age tukul le onget ngonet ke practical to kwa jam sine ko ngalale serikali nebo nguno ni Kenya ko meje ko bala ko technical school meje ko bala ko net ke hands on ko net ke tu pike ko pichote jige meje nguro ni moni dade ko meje jita ningin ngale ka tapenti pero tapenti nguno nguro ni ko mi para no ni gino kinya ye kila kitu nguro ni
kiage tugul nguno en kou Ontario nguno ngamwa example Ontario yuto bomi amomi in Toronto Ontario ko kimache biik cheingen in kokol bobek ko kimache nebo kongut kimache ko kakeyata immigration program nebo kile ngutingen chi neingen kokol bobek mutu mara moja wakile ko mi shote nebo bobek nebo kongut. So that's an example of something. Semangi tepche ile ni lazima ya tukuk chemi bara kuni si ke guri minyo. So in short actually I cannot Kome ora kotote kaimwa nebo nani yani cheplakwet ngoti meje icheng certificate mele kityo cheplakwet amu meje keker so meje icheng certificate drivers ngoti kwerie lorit no mi jo kekure plumbing kora koi plumber ingen ichop ngalekab plumbing masonary chito neteksei no techote korik mi mechanics kora ngoti mechanics abwati ale kemeje choto ko chekikure skilled workers ko kararan bitab Kalenjin ingieng certificate ingi age tugul amu kotoretin menyo kityo ile ameche kuni amenye certificate so ndechenge chotok atya kotakecheng William in yarabor sikotoretech akongoi yarabor amu kinyeinetkei kito nemakat amu kanyiwe immigration sikobit inai ile kibetitono ko meche sikokote imwoiwe nambaring'ung anan ko email eng tai yo ko mongen osea eng kebeberta mi komeche anyun eng nguno ndo amwaun alejin ameche ing'ololji biikchok ameche ing'ololji chi age tugul ameche kotomo keit yotok sikekonin imwa ng'olyong'ung nebo let ko ameche koteketepse kora osea anan kotepsenin osea ng'olyo agenge anan ko oeng osea ngot komi tebut neimeche iteb nacham ko banning nebo neranik amu kaikas ile emoni ketesei ngokiwe university komi cheketese pointishek sikenai kele lyon ipkonyi chotok icheng anyun in visa iwe kebeberatak meborchigei kityo ile ameche anyo America inegei ako kabara ng'weny imuche kotiwe olin kotinyo nguno ngokaieku citizen ku arabor imuchi ngokemeche itendenu inyo America makitebenin anything inyone kityo ku chitugul akinyo so igere ile yekaiwe un kokonin boroindo iwe olin mi osea inyo olep America iwe ola tugul ko kainyoru nafas neiwendote ko osea ameche itebe inendet William tebutik oeng asikobit kikochi komwoiwe ng'olyo nebo let. Kongoi balozi Peter Rono ak noto ko wakili nebo ngalekab immigration noto ko imi biik chechang chebo bororietab Kalenjin nginyo angot emetab Australia iwe emotinwechu ko biik chechang ketinye issues anan komeche konai akobo ngalechu amu yuto ko sobetab biik chechang so awechi kongoi eng nafas nekemuch inyo eng betutab rani sikosikyi arorchi biikab Kalenjin balozi chamwa kora balozi ak knowledgean biik subik chok cheisubech eng mtandao nebo Facebook chekakostreamenin kobun kebeberwek tugul awechi kongoi eng biik chekaboibochi kabisa kakoboibochi ngalekab William kobun kebebertab Canada akere angot Jumba Ian Kiptoo kosubech eng yo akere angot Millicent akere Korir Su ak biik tugul angot Noah angot Kigen biik tugul alen kongoi ameche kityo asom biik amu tetutieni komi mtandao nebo Facebook ameche ale so laikan ak koshian amu mi biik chechang eng emetab Kenya chemuch koruitos korake koi kang'etyo konyoru tetutieni eng kebebertab Facebook komuch keshian atya kerolen sikonyor biik chechang ameche kityo atebenin William imi kebebertab emetab Canada ngomi biik olimbo Kenya kochang biik chechang nea ngomeche inyo Australia ko through studies ku ole kemwaite ko the cost nemuch kelipan chito maitu agenge olimbo gaa ko kenyone isomoni ku degree ku ane ko kialipan karibu 1.4 million chepkondokab emetab Kenya eng semester agenge cho eng emetab Australia ako ma school fees tugul cho ko semester agenge ilipani karibu 1.4 1.3 mi biik chelipani akoi 1.5 ako chepkondok chebo semester agenge kityo eng emetab Australia une biik chekatar high school eng Kenya the first amount nemuch kolipan chito eng emetab Canada ko karibu ata eng olimbo emetab Kenya tebutiet nameche ateb ko program kora ku kemwa chobo skill program
ko inyoru biik chechang betusiechu ngap kobwa biik che agents chemi olapa Nairobi mi kebeberwek cheterchin inyoru kolechin chito kolipan like 150,000 anan 300,000 sikokanoisanchi ng'alekab koit olimbo kebebertab Canada. Ak kit age ne tebutiet neo netebe biik kabisa ko ng'alyondoni bank statement. Tos kimanuvanda ano ng'alyondoni bank statement kebebertab Canada amu igere ile nito ko kikoek changamoto eng biik chechang. William neng'ung soet ngaweku kebeberta no Balozi Peter Rono ak toot nyo William Arap Boor eng Toronto, Canada. Kongoi sir. I will try to be as brief as possible. Ngamwa ngalekab school fees ko majina ile sukulu nguroni ko program no nebo serikali. Nguno kongoit por agoi no ko wakyo serikali nebo kongut kole kakibet rabinik chechang nebo kongut. So nekekase kemwa kelen kebun sukul kwan immigration program ko majina nebo serikali. So kergei in school fees for international students. Inyone iwendi masters anan inyone first degree ko kergei. Asamwa ko atinye first hand experience amu kiwani kikamto yendi ajoget kiwani ni sukul amu kitomo anyor kazi ali jengo pun sukul mani kwa sukul ko kilipani rabinik chete cho kilipani in Australia kal na ko kergei amu kilipani almost $17,000 chebo koron, which will be equivalent to almost 1.4 million Kenya shillings. Koba the whole course anan pa semester agenge in Canada? Pa semester agenge. Wow. Amu in 34,000 per year. 34,000 per year. Lakini ko mama ke mene ngama ke discourage chi. Agotin jingo gira na ma ko mo gas. Lakini imugopsi ingita ngetinga ne ko koron ko kai to inyone suku ko ngitu airport tu ke konen ngire work permit ko jamuni baishi ko ngwa jamuni baishi imuji dai level semester na ta ko maja as gele bana ta mu mai to majiri ke me tinjo in maje ke mo jeng tv ko nai ko ngu ni la kwet actually maje ke som sigi ke le da mo box to jaran be la kwet ko school fees ko ni ko amu mamie ko to mo ke ni ko to ji to ni ko to ko aso no ara ngoro ni ko ne ke ji ko nai ko ne ni ko ngu ko te ko kana ko bendi so ga ya mi chi ku no je ni ko nyu je yo sen ni ko kemi ko so ko tula no gingo ni ku indi su lo ga ko ka sa yi ko tula ta mu ko mi chi tani ko kin ni ko ju ga si so ko mi ga si se so ma to ye ji ko le ngu chang ra ni ne ga la ko se ne ko di to su ku ni ko ga na no ni ni to te ke ko magrom school fees do ta ko yo ti ka bi sa ni aga mwana boy aga mwana ile nyor ndo no in bank statement ko ma jogo korom ko gawel ki lakini kama jaw mo ji ti ni je bank statement ko ma je ni na ile me ani bitu bank statement ba ji to ma je na ile o gure gene you have to write a letter ni por ko ji ko bon bank statement ko you have to explain uno kita ni to bi to jang ko ngolyo ta bank statement melen ke lamu kama mira viene lakini vile ke siliangi ni ko kita ko bank statement up kita ni ko bank statement mo mi usiana ko ngase so if you cannot explain menge ne aju njo ko na ba mo ja tar ti to na ni so mi bank statement for read mami ne ma ke amu imagine mi na ngwana ko melen ke ni ke jang ga so onge ne tin o ka bi to na mo ja tar to ko ti ko bi mo di ke le ji som bank statement ko lazima ke sadar ke lazima imuai ya mesin mandi ke bagar loya ko loya ko ni la bita ko ya ni kitu ngale jaka kabisa ingem lakini ngale to ile
chito kala te kilingi ke ma mi sana to magon jibisa so wi to wi yoto kana ba somo kane yamma ngal jana ba somo kane ba somo ko bit sai nyoru ngolimba emetab Kenya mi the agents tinga bi nyoru golejin bi karibu up to 300,000. Yeah. No, yeah, exactly. Thank you for bringing that issue. Giga mat ko mit yoto. Kwa mu sine sige ibene rabini ke changu no to kwa mu manayet ko mu ay ko sababu ni nungu no na saya ang bara bruno uto this program kwa mu umato to pisu ko ngami ki ku ngai ngami tu kuma ma wendi rabini ku so wendi je no ko gai le ban jogu maji ka class masle mi course all the time wherever you go class mai ba lakini kama kuma chiko ngeti ni di kiza ko sejere atinya live example bala ko nyo no nyo bo ta de to no go ko sel ya no nyo na ne no go ngo mwati njo ni ri ji kai ni anga gi umi santi ko yin onge ngeti onge boisie te no ba ma ngu no sea asi tiani go te ngu ra mara ro ko si ke tem gi go ji ge in ga dure ne contact because you get telephone numbers asi ona only so china magi otie ko le tipin jano nyuru no so asige net ki toru picture sara ko gonge jita sa bonde ko to boni anan go gitar pic ko onge tor ke uno to my man go bara bin bu mi ai ne anan bu mi ata ni maji ko mi standard fee ji jo ne agoin Canada ko mo ay lengin amumi biki da ko yon so ba ko di anango mato ko kita ga ko ge bera bin ko ngu no embassy anango na ko ai ne ko go ge na rabin ko kale sergal ta kuran magne te ingale kale we that is beyond our magoi me mu jugo tor tu magoi le go ni visa mu go ga men rabin magoi so utie ko ga ma ja mu go bichale ji onge ngeti onge be mu chong do la gara na imaji ko ni to ko ron la ni onge be mu chage onge before I go amma ja mu waji biga puti ni sin biga mang no lu na ndi ni sin nan kitinya ra ka when it comes to doing things mang no ba na ra ka ina ngamaji kita lejin you are applying for school ikaw no you apply in November for you to come in September next year ko yero no ne ni galia ma January it doesn't work that way so maji mo ji bi ko le ni oli sutton ma ko ngeta gi le ji ya apply in November sai aginyo ne January it can never happen in September next year you are applying now looking for September next year ko maji mo ji bi bara ko lo gis na le tu to amu maji ko to bi kyo kara awalam jara bi dara bro lo ka le bi ke ta ko ge ba o kuron ku bi ke jim ti ko ge ti man do so gitu ne bi to kararan ko that is very quick unga ringe ni ke je tine mu jor way buro so onge get onge sup these programs as they are given so those who want to come to school this is the moment to apply for September for January so that has to be very clear September 2021 you're learning Kongoi arabor kemwa tuguk chebo kamanut nobo bank statement amu ngabinyoru jinyo akot nguka bank statement nebo Australia anan ko nebo America konget chito nebo kutit ipkocheng chi nekoleji lipanwa 20,000 sakonin bank statement kokonin nebo kamau akinye kekurenen arabor anan kekurenen Kiptoo ko meje inai ile chumbek meje ko ngomen ingen kole matupcho Kiptoo ak Kamau ko kaiwirtegei korok netai amu lazima imwa ile ngo nye kowekchin nyo akine nyo kole ya Kamau ko mama nenyu mami mama nengu so mi tuguk cheu choto cho ak anyun nikomwoe kora arabor kole information ko knowledge amu cham kemwoe kele kimnotet naet ko uye kikeketyo keketchini ko ameche amwaun alejin
ngotibwoti ile kali ng'omnotet ityem berberiet kali berberiet saiti kosir ng'omnotet so meche ketesyi ng'ulotyo ng'alechu sikobit kesulda so tuguk cheu financial statement icho kobo komonut ko nekimite tugul ko inendet William Arabor ne ine ko kiboisiechi Jehova mising kolip gaa ak nekonyo kwanyun kotokyigei ng'alekab uwakili ko ameche ketoroti William Arabor ko kotomo akot amwau akonin simwa ng'alekuk chebo let ameche kora kotatesyin Hosea amu ng'olyondoni kotinye biik chemengechen mising cho ikirkiri cho kamwae Arabor kole kinyo komatinye no kilen kimunyi yani meche konde saa hiyo akomong haraka memukokse kunotok bandani ko banda nekibendi akibwotyi akemuitochi akemuita ko Hosea inyendet ameche ing'ololchi okot akinye nga kakitepse wakili nenyonet eng yu ameche imwochi biik cho mengechen chekosech chu ikirkiri chu len ameche haraka cho len okot ngoma America kobet inye imi Australia mate inyo America mara kityem America ko iro ile masikyin komabikwertegei ile kakokwaman America ibiker ile ngamande kurgenin amu noto amune sikitechi chitab Kalenjin konyek kwa round atya komi kurgab Njor akomi Teresia so ameche alechin chitab Kalenjin ngokakeker kurget imuchi imande kurgab Njor ko ngot ko kerat kurgab Njor imande Teresia ko ngot ko kakeker Teresia ibun kesiok ko Hosea ameche ng'ololchi chichi mining ni meche konyo nikere America inegei ako kayatat olimbo Australia kayatat olep Canada asikekochi anyun Arabor. Kongoi balozi Peter Rono imana ko aweji kongoi amu inye ko turu kora amu inye kora itinye programs chekimut biik chechang kebebertab emetab America kokibun kebebertanan lainda nebo sports. Amwae kora emetab Australia ko emet agenge bororietab Kalenjin emet age ne bara kora ne 13 times Kenya sikosikyi emetab Australia. Ko akine emoni ngilien iro population nebo emetab Australia balozi ak taoni ak kasubik chok ko population nebo biik karibu 24 million people. Emetab Australia ko kongoit mionep coronavirus kabisa ikere ko angot economy nebo emoni kotobot kidogo amu maingian anan mabwa international student. Komutai kayatak emetab 2020 among kora komutu biik kora ko avenues ole much itunde kora emetab Australia ko notok ne kiko notok amwa ani ematunwechu ko kergei kora much inyone kuru students nyone kora through skills lakini points chekwa komi barak kora ameche kityo ale chitab Kalenjin ongetyemune kebeberwek tugul ongetyemune tiem mande kityo kurgat yotok mang'u kurgat ngokemi Eldoret ityem Canada ngo Canada ityem Australia it can be entry point amu once chumbechu koyanigei itu emetab Australia kityem iwe emetab Canada kiatyeme besho akere kityo tos programs chebo Canada kelechino experience cheitindoi eng emetab Australia ko London kora komuch ilanden kora emetab Canada so it can be an entry point eng chitab Kalenjin kiketuye ak chito nekinyo New Zealand after New Zealand nikoek entry point koingian emetab Australia so bororietab Kalenjin ongetyem kecheng opportunities kuyo kichome ng'alekab siaset eng emetab Kenya inyoru nekakoromit biik neranik inyoru kabisa ko information neshian eng social media kong'ete karon akoi jioni ko ng'alekab siasa kalen ameche kecheng opportunities kuyo kika sajani ako kit age kityo nameche amwochi chitab Kalenjin ko opportunity komacheng'onun ng'ete eng kurgat yo simono itinye igoogle na icheng'e information it can be a turning it can be a change over maisha neng'ung ko ii chito nemi amu 80% nebo bichu ngeng'ololchini komi social media ak active eng mtandao ongeboisie mtandao akeyai fact check amaitu emetab Australia icheng asa konin information nebo ground amu nginyoru agents alak komi mung'aret yo ako mwaun kit nengab inyoru kelechin chito age chitab Kalenjin ibinyoru kasi ngeapot mong'alal ak bicho mi bitonin olin amu akoi ko misusenin inyoru kebire chito round ngap kebire chito after 1 year kowa chitab Kalenjin kole kocheng'in asa konai details chekuk ko ngocheng'in ko kikochelewan so chitab Kalenjin ongetyem
Kibara kabwatutik ongetiem keng'alal kingen kora kele much komi chito kebirchi betut agenge mwaib simet komekonkluden ile chito kesis. Ongetiem ing lainwek ngimeche Canada itiem kou boiyot Arap Bor komwaun inendet ako kite ki ko patient simet ku kebebertab Amerika ko ngomeitini balozi komuch chito age kora siketiem kibara kabwatutik amu kimeche ketoretkei ko ki bororietab Kalenjin nebo man ko kakouit sobenyo eng emetab Kenya. Ngeng'ololi unemployment ko shuteni ako leaders chekitindoi komerwochi akobo ng'alekab ole kisolvendoi. Irwochi akobo ng'alekab maatunwekwak ak ng'alekab short term. Ongiro ng'alekab long term. Kawekun balozi Peter Rono ako chamwa kityo balozi acknowledge bichu isubet mtandao nebo Facebook ale kongoi eng biik tugul che isubet eng kebeberwek tugul agere angot Abraham Sang agere angot nini mama Mary kobun kebebertab Amerika Januarius Kimaru komi kebebertab Amerika ak biik tugul che kesubet eng mtandao kiwechi kongoi Ocean ak kolaikan sikonyor biik amu angot akichek ketinye responsibility kesetyi bororiet ki age tugul nekakinyoru mamuch keyai tuguk cheechen lakini much ko idea nekakonin eng betutab rani ip kochenjen maisha nengung ak maisha nebo family ak maisha nebo ako kora balozi kakiutie kora emetab Qatar kakikutie ng'alekab olimbo Dubai kakituye amu kitinye biik kyok chesiete kebeberwek ak konaishek ak kit nebo neki kabisa mami ki nekinyokotoreto emoni ngitu emoni kinyoru vijana eng emoni ko busy chitugul amu tinye boisiet neoe ako mami ki nekararan kim chitugul eng kokwet korom eng kokwet ya kemande chito agenge inyoru kiimin lakini ngomande biik karibu mut ko at least ya mi kasit kokwonoto ko kakowalak angot nyochenjeni lifestyle nebo kokwonoto. Kongoi ngawekun balozi Peter Rono. Kongoi nye Hosea akobo ng'alalanoto kararan nekemwa. Ameche kityo kotole eng betusiek chemi tai kebendi kecheng'e biikchok eng kebeberwechok kamwa Hosea kicheng'e chebunu Qatar sitakomwoiwech kicheng'e ngot komi chi nemi Australia kecheng'e kora sikomwoiwech boroinwek chemite kebeberatak akot kecheng'e biikchok eng ole mi. Kito nekemwa nekacham Hosea ko no ilen chito anan kimwochini chito kele asken metebi kityongon yetiem kito safari moja ko kiro kunotok lazima itiem ngot kemwa history kou okot president nekibo emoni mi president agenge nekitiem konyil chechang kotiem okot Joe Biden ko kikotiem konyil somok nekikere konyo koek president kotiem somok ako kikonyo anyun kichi safarit nelo koek senator kenyisiek 40 anan 30 okoi anyun nyokoek vice president ak nekakoek president. So ikere ile kitinye muitaet chichotok kot kote kokoit chekokoit ko Hosea nakemwa ile meche itiem mameche kityo ikonugei ameche kityo akonin mfano chito neikosech agetugul neikosech ngotu kewendi Nairobi atya kelejin kakeker oretab Nakuru nobo Eldoret Nakuru ko tuguk aeng imuchi iweke gaa ak ibitebi ngoi chito no ikiben anan iwe Kericho ibimandae Narok ak iwe Nairobi anan iwe ngot ko kakakerat Yeban Forest nyiwe ibuni mpaka Barnet ibimande ngolin iwe Nakuru akot iwe Nairobi meweksei amu kakiker oret ile mawendi Nairobi amu kakiker oret lazima itiem iboisie or age tugul. So lazima keosken asikobit kebor ko arabor ameche anyun imwa ng'olyo neu ng'alalenoto kemwa nekekas nekamwa Hosea asikeng'ebata kekonin boroindo imwa ng'alekuk chebo let asiketar tetutioni atya kotya kimutun asikonyikonech anyun ile ngot kemeche kecheng Arap Bor ni kenyorchin ano amu kakasin biikis ara ngot kemeche kenyoru ngwano ole kenyorchin ngosimwoiwech sikesir tugul asikeketyi okot anan kinde okot Facebook mutai ngomeche chi kotiem ngot komi sigindet nemeche komakyi lakwet akot ateschini nobo lagok alechini sigindet matkoek inye nei sukumani lakwet mising meche imwochi lakwet kocheng no kilen initiateni chito ngwasken lakwet inet kwasken sikocheng amu inendet nenyone lakini ngokemakchini ibur atya noton meche ketang ng'alechu sikinde Facebook asimutai komuchi kokas lagok. Kongoi so testai Arap Bor. Kongoi Hosea, kongoi Arap Bor. Kingaitu koretab kingaitu emoni ko emetab taonitab Toronto kunekit kikochang'a biik chebune
kama hivi. Kikochang'a biik chebunu olimbo emetab China. Konekit kikochang'a bichoto koroni kabisa. Ako ngisoman sine history nenywa ikose ile kishikobwa. So melen kele ni makosa. Amu kishikobwa icheket, kabile icheket chekiteche kiteche redioit nekibune koroni kenyisiek alak chekibo tai kile 85. So kokikobwa bichoto kabisa ako kikoek meng'ikab koroni. Ne nguno kasamwae kunoto ko amu nekijanayandani kobunu US nekokanyo konyo olinyo. Ko nyokowendoti yu kobek wikisiek aeng'u nyokonyokolche kai. Nyene chumbek koroni ngubit alak chumulit ale uchote as kongoi kai manege kingajin koroni kinate botoni. Ngubit alak chiki. So kokamache amwa kasamwae yoto kamache alecho kikochutkei bichu mutyo. Ero ngoaune chito age kotebe boe mutai komutage. Ko noton kasome ale akot achek ko ki biikab kutit ako ki biikab emetab Kenya ko kimache keker atebono bo bichu ichutukei mutyo yani kokainyo chito agenge komwoe kolen ngami kwarok. Ongen kandoindet netai so ko kakile kikatomwa Jeramogi atinye kole Ramogi kokere tau ko chito nekaiwe tau lin ko tibiker lindo ulin komache imwochi biik olibole biik ngaker tinye biik tau. Ko ongeng'etin kamache asom ale kongoi korong this program amu this program kokibor kole ni makanata maket nemie nekimakchinigei kemwochigei ng'alek kelechigei mi ne ano ara ko makaokas rani kile kaikas kidogo kainai ile mi ng'olyon ko ongemwochigei ako ongenamgei eut ko ng'olyon nekamache amwoi kochola konoto nekamache ale kong'etin ongeboisie programs chi nemi ole imi ko ongenamgei eunek ongenam chito age kelechi akot ko sawendi sukul noto ko kole mamache sakere sikose chito kolen anyondoite ano amu chang biik chemoche ko kongoi amu kanetisiet nekakokonech anan kasarta nekakokonech sikemwa ng'olyage anan ko ko amawe ko kamache amwochi kora chito kastoindenyo alechi my experience ko kiamach abwati ale kiboro chitugul kole chi age tugul neimakchinigei ata kokemoche ngitinye passion ngitinye maket eng ko inyoru yoto kou kesupkei ng'olyonoto nakamwaun bichu kole makityeme konyil agenge kele acha kakong'et kolya maket komoche itinye maket tugul ngisup atindonikab biik tugul chekikobelis anan ko akot biik cherwoe anan ko biik cheune ko biik chekimen chetesetai kila ngo ngesirani kokilgei kole mamoche kesir akot kinole so ongikilgei ngunoto kenamgei kekere kinetkei akenai kele kaka ngitinye chitugul maket ko lasima inyoru ko matijei mitei challenges ko challenges choto komatikany koek sababu ya kuzuia wewe matikany kotemenen kile acha mingine kidogo nono kipitu tuguk kata kokiamache ungimache kupitu oret lakini penye njia pana njia na ngine pana njia pana nia so amaje amwochi chitugul neikose ng'olyondo ni akangi maket ko inyoru yoto kemakchinigei ara isin chi nekemoche inyo sukul chi nekemoche inyo boisiet chi nekemoche ne ko isup ng'alek kakimwa abwati ale komuchi kotoretin ak komuchi kowal sobeng'ung kongoi nye arap Boor kou yekemwa ko kakamwa ale mite president nekityem konyil chechang noto ko ki president nekile Abraham Lincoln tenye kemwoiwo kele kityem sabarisiek ata ko ki age tugul ketyeme ko nekakimite tugul eng betutab rani ko inendet William arap Boor kobun nganasetab emetab Canada nganasetab Toronto taonit neo eng kebebertab Canada ko inendet ko kimi ng'alek koboisiechin kanisa ngolimbo gaa ako konyo emoni onye kakoit ole nyokonetkei ng'alekab immigration uhamiaji igere ile kitinye kelchin ketinye chito neu inendet kakinyorchi kebeberta nindo bo Canada ko kakimi kora ak inendet Osea Kibrono eng kebebertab Australia meche kelechin chitab Kalenjin ngotaketyem kiro kele kakicheng biikchok
kibendi program ni kechenge biik kobun ola tugul kimeche kero kele kibano biik chok kwai ne ngole mi ako tos ingen ne ngole mitei asikobit keboishe ko kimeche kityo imwoiwech William Arabor ngot kemeche kechengin kenyorchinin ano ako kiyoe ne sikenyorun ameche anyorun kwane anyorchinin ano Arabor. Okay. My telephone number, the most convenient telephone number 1647 526 4592. Take it here. +1 647 526 4592. Ang email ngot kemeche kenyorun email. William Boor. So William Boor ko ngoliot agenge. William Boor 31@gmail.com. 31? Oi, 31@gmail.com. At gmail.com. So agetchini ngoliondo notok asikobit ngot imeche inyoru inendet William Arabor ko number ni ko +1 647 526 4592 anani iyeng ing email williamboor31@gmail.com. Inyoru inendet ngot itinye tebut netinyegei ak ole kibetito Canada ngalekab tukchu tugul che kangalale amwa kole ngoi nani imeche bi irib cheplakwet icheng certificate ngoi driver nebo lorit nao malorit no mining lorit nao ngoi plumber ngoi tekindet neiteksei neiteche korik ngoi mechanics ako kitar university ko mi boroinwek che imuchi ketiem kechenge kebeberatak asikobit iwe kebeberta nebo Canada kibendi ketoe ngalechu ing internet ko kakimi ak inendet Osea Kibrono Boor eng kebebertab Australia kakimi kora ak tonyo notok William Boor eng kebeberta nebo Canada kanenyu ko balozi rono alechinin okoi tun betut age kimutun tawat age eng tayo kameche alechin amakun chemiach akelechinin testai ongotakinetkei ngalechu amu kimnotet naet eng ki age tugul. Kongoi neo. Chitab Kalenjin konam kora kakwautiet kocheng Jehova en sobenyin.